من حسینم تحمینا ساکنی شهر پنجکент. من سال 2006 انیخترش گیم سال 2007 در وای طریق نکاح مسلمانی با جای نقف مرتضی خانه‌دار شدم. از روز اول حیات من با از روز اول خواهرم دخالت میکرد. یگان روزی خوش ندیدم من با روح فریب گرفته وای کردن همخیلی وای کرد. من نمون در تواتو نمون که من مرا وای کنم چی طریق نکاحی رسمی کنم. من در سنی 28 با شب کار کردم. فقط رشک توپ میکرد جنگ میکرد غربت میکرد به سبب غربت میکرد. با همون با اوچه که من بچه کم روز بیند گفته با همون مالش بچه کم گم نزا 5 سال همین زندگانی با 5 سال اوچه بیچاره وای کردم میکرد تو همون گوگرده پروداکت کردم میپرسونده. من خودم وای باشم پنجکی باشم میگم خب وای خونی شوهر من در قشلاق مایکتا بود تو همون گوگردویا میپرسوندن پروداکت کردم هفته بعد منم تو 4 سیتکا میپرسوندن که بچه که من روز بیند گفته و همون بعد فقط خشونت کرد جنگ میکرد غربت میکرد و همون وای دخترچه کم شد جنگ غربت فقط جنگ غربت دخترچه کم شد. بعد این دخترچه کم با پسرچه کم شد. پسرچه کم بیمار شد بیماری شمال زد گلوش در کرد شمال زد. وقتی که شمال زد کسل شد من گفتم اینا من نزد دکتر رو میبرم وای نه پول در کار مبلغ در کار گفتم. بعد گفت که من وای نه دادری من تو پول نگو گفت خودت برآورده فروش گفت تو دادری من پول نگو گفت نمونده بود که من کودکم برم سحرش به کودک مرد تبش بلند شد مرد کودک بیچاره کودک مرد اپشتی همون خارسی وای ما. بعد منم خیلی من این دخترچه کم بیمار شد ها سودرگه داد یک بار شوک شد مرد با کودکی بیچاره. این دخترچه کم کسل شد این دختر جنگ غربت میکرد فقط جنگ غربت میکرد. این دخترچه کم کسل شد بیمارخانه مرکزی به آوردم اینجا. بعد رسول طبابت کردیم نگاه کردیم پیرت وای سولوی پرازدیک سولوی بود گیتا آوردم من اینجا وای بعد پنجکент آوردم من اینجا دورو درمان اکول کردیم پشت من خودسرانه وای شم نیست اونجا با شم روسیه پرسون شم آلوندو روسیه پرسون که وای نه تو را خونی در پول فرسان پول روی کن من خونی درم داتو میمونم آن پدری مادری داتو به ایستادو تو زن و بچه که میشینی من این حوالی میبرم خونه کردم میبرم گفت وقت از اونی که با اونجا پول میفرسان با من مردی کاروش با نگاه میکردم او با خود میکردم وای میکردم خونه ساخت بعد همون وای با راستی گپا که بعد کودک با نگاه کردم سال نتونستم کودکم بیمار شد شمال زد اینا. من بعد ماه دکبر بود کودک بیچاره گرفته آوردم کودکی بیچاره گیتا آوردم اینجا طبابت فرموده اکول دارو فرموده من گفتم خب باید خورفته نمیتونم خونه با اکول دارو کردم. این از پیش خودش خارسی من شم نیست قلف دری خانه شکسته ملکی من تره تاروچ کرد از پیش خودش به قرار سود به دستخط پروکرور ملک شخصی من تله تاروچ کرد. همش مراجعت کردی کاغذش هم هست بایوش هم هست نه یگون چاره ناندیشیدم من اینش نمیدونم اکو سببش چی. شما طریق خطی مراجعت کردید؟ طریق خطی البته جوابش به شما اومد؟ جوابش اومد من وای نه پروکرور شهر همش وای کرد یگون چی این در جواب وای کی اینم اکو گویی حق داشته چیزی من با خواهرم شوهر کرده بود با از شوهر جدا شده بود دیگه من خونه وایران کار پرتو من این حال در خونه پدری زندگانی دارم سبب این نمیموند این وای خارس نموند با بوله برزم این من وای کردم چی سود مراجعت کردم سود وای کردن مسکون کردن با رفتم خونه با میشینم فقط جنگ غربت مهم کشید من سود اکسپرت کاغذش دارم. مسکون کردن شما را اجراچه سود فهمونده بود که کدام حالت ها میشه در همین خانه باید چخیل مناسب کنید؟ البته فهموندگی همش کاغذش هست همجا آوردگی من همش کاغذش هست همش فهموندگی وای نکره یگون چی چوره ندیدم. شما در همون خانه مسکون دخالت میکنند شما یگون مراتبه به ناظر منطقه البته به اجراچیان سودیان که بسید مراجعت البته سود به همون به سود اجراچی به مراجعت کردم ما توی قریب 20 بار زیاد برده شنونده
өрши худат бин гуфтан манам тукара гуфта өрши худат би мо хорист кути муросил кара гап зада наметони вай маймун гуфта вай ба мон зеромо расида наметонад гуфта сипи 5 мехонад духтарчеки ман ҳозир айни ҳол сипи 5 мехонад шароит надорам ман медонед чӣ хелин акун гӯем да шумо мушкили ман ҳамин ки ман хона ҳозир надорам манзил надорам бо мерем ҳамун хона ба мардои бегона мебиёрад фаҳмдосед мардои бегона мебиёрад дар хони ман кӯдакам кити хор рафтагем дар онҷа ман ҳам хел шуд ки ман шабошабакӣ буромада омадаги ам онҷа бовар мекунед ҷанг ғурбат аз пишти вай духтарчекам тарсида касал шуд аз пушти ана ҳамин қилиқои ҳамина ҳозир ман духтарчекам кити азоб кашида гаштагем ман мехоҳам ки духтарчеки ман дар оянда шахси намоён шавад як ҷамъият ба худаша гирад ман намехоҳам ки як кӯчба як сарсон саргардон шавад мехоҳам ки дар оянда шахси намоён шавад доришин шавад як коргард ҷамъият ба як шахси намоён шавад ҷамъият ба худаша гирад ман вақт аз оне ки ман рафтам чизи чори ман кани ихтимолу мулки мана ту талаи тороҷ кари ман худам талаи тороҷ кари не талаи гӯш кунед талаи тороҷ кари ман ҳаётама сӯзонди ту аз пеши худа рав гуфт ҷаноб вай бад президент ба шикоят кунӣ аз дастат чӣ кор намебиёд аз пушти туя гуфт ман якта хона не сета хони квартира чорхонагӣ ман сарф кардам ба кули ҳамун ваё додам прокурору сӯдоба додам гуфт ҳозир ман мегӯям бо метиҳам боз метиҳаму да ту ягон тен наметиҳам бо метиҳаму да ту ягон тен наметиҳам рав чӣ коре ки мекунӣ ку аз дастат ягон кор намебиёд анамо хоҳарисам қайсингилам диам шавҳаратон дар ин ҳолат чӣ мегӯяд вай не як чиза қайд кунам ки вай баъд омад вай россия бубуд муҳоҷирати меҳнатӣ бубуд баъд омад фаҳмид пеш акун чӣ кор кард гап назаи судаст акун чӣ кор кунад намедонам не сабебаш ҷавоби манам ту зӯрикӣ кати гуфт ки агар ҷавобаша нати гуфт монд 9 вай якта писар буд 9 духтар аз баҳрат мебурем гуфт зӯрикӣ кати манам ту гарданаш ба монд ҳозир манами вай ба қоғози экспертишам ҳаст ҳамеша ягон на милиса вай мекунад чора мебинад ҳамун хоҳарисама на прокурор чора мебинад як чиз қайд кунам ки ақала намемонад ки духтарчеки ман мактаб мехонад намемонад ки меҳри падария бинад фаҳмдосед хоҳарисам намемонад ки додош биёду бачаша бинад мактаба бинад бачаша бинад вай акун манам мехоҳам ки вай акун калон шудост таънам задан мардум таънам задан бачачаҳои мардум таънам задан ки ту додо надорӣ ту вай надорӣ додои ту нест ту ин ту вай ту гуфта таъна гира карам омад кӯдаки бечора аз пушти вай касалам шуд кӯдаки бечора зиқ шуда касалам шуд таънам зада ва гашта ман дар ин хусус ман прокурори вай ба пештара прокурор ба шикоят кардаги буда ки ягон чора бинето танҳо 2 бор омад тамом ҳамнам соли 2016 буд манами чанд сол бозуд наомадааст бача хабар нагирифтааст фаҳмдосед ҳаёти ман мехоҳам ҳаёти кӯдакам ҳозир зери хатар ҳам ҳаёти ман зери хатар мондагӣ бовар мекунед ман намедонам чӣ кор кунам намедонам чӣ кор кунам дия ҳар рӯз ҷанг ғурбат онҷа равам онҷа ғурбат инҷа биём инҷа ғурбат анам хенин очи гӯгай мегӯяд ки бурумда рав мегӯяд хонаи холӣ кун бурумада рав мегӯяд ман намедонам чӣ кор кунам модари угай дорам ҷои кор мекунед не ҷои кор намекунам ман инвалидим гурӯҳи кор карда наметавонам ман миёнам шикастагӣ кӯприки шаҳри Панҷакент ба ғалтида миёнам шикаст ман мехоҳам ки ҳақиқат рӯи об бабурод ман мехоҳам ки мувофиқи қонун ҷазо бинад ман мехоҳам ки ҳамун мисол мувофиқи қонун ҷазо бинаду ҳамин кӯдаки ман мисол ором зиндагонӣ кунам мисол мегӯям ку як бурда нони қоқ боштам ки мисол тинҷ бошад хоне ки худари худатон бошаду тинҷ бошаду зиндагонӣ кунад ман мехоҳам ҳақиқат рӯи об буро ман якта ман занак не ман медонам ки чандта занака манам хе хона вайрон кард якта ман занак не хоҳарисам анам хе ман аз он вай мард ҳеҷ намехоҳам просто ҳамту мехоҳам ки фарзандаша биёд бинад масъулияти падареша ҳис кунад фаҳмдосед ман намехоҳам ки бачи ман мисол оянда ба зиқ шуда касал шуда як инвалид шаваду мисол вай шаваду дасташ кашола кара гардад мехоҳам ки шумо бари дар ҷамъият шахси намоён шавад ҷамъият ба худаша гирад манам хеле мехоҳам ман аз он хона мехоҳам ки як хона бошад ки ман тиз зиндагонӣ кунам